beke kwacaca phela lo oyipresenta ku-Really Gobhoza ukuthi she is free and available. Ukuthi uyathanda phikelela kuyeke manjena ngoba uyasho ukuthi they have called it a quit ne-girlfriend yakhe, so manje she is free and she's available. Angazi ke bahlali ukhona mhlambe ozizwa enomfutho wokuthi ayohlangana noSinazo yolwa ngoba manje use free and available. Awumeke ngize nazo mhlali. Ayike bahlali nje bade ngisho ke bahlali ukuthi uSinazo yolwa usethe wajoyina labo phela single girl. Usethe wayijoyina iclub yakhona ukuthi naye usingili. So mawukuthi ufuna ukufaka iCV ungayifaka ngoba useze waziveza ukuthi yena nomuntu wakhe lo phela beyugirlfriend wakhe sebevele they called it a quit, bahlukene bavele nje wa announce ke manje ukuthi yena nomuntu wakhe bahlukene. So kubhlungu kona phela ukubona omunye naye obekade nomuntu wakade behlekisana naye esembreak inhliziyo, esembulalile inhliziyo ukuthi bahlukane kade be right besemathandweni. Kodwa ke manje okungapheli kuyahlola manje nako ubesazama ukuthi unesinhliziyo yakhe emva kwalesimo athe wadlula kuso ukuthi adampwe omunye wakhe abephilisana naye. So uthe wangena ku social media ke wayibeka indaba yakhe ukuthi yena i-relationship yakhe ithe phela vele isiphelile, like umuntu abephilisana naye umtshelile ukuthi ayisengangaye, omunye aphuma indlela yakhe nomunye aphuma indlela yakhe. Ozabhlungu izindaba yikho ke ngiyayithi ezibuhlungu azipheli. Kodwa ke uyibeka njalo ukuthi ke abephilisana naye uthe naye wathatha isinqumo sokuthi abahlukane, okushuthi khona lebengasahambi kahle khona nje basimazi ukuthi ubejola nomunye naye wesifazane ufana naye. So kushuthi ke usethe mhlambe naye waqala enye indlela yempilo emva kwesikhathi kade bephilisana naye uSisters. Lo-ke nje bahlali, so okungapheli ke kuyahlola bahlali njengoba ke uyasho akachazi kabanzi ukuthi isizathu sibe kwenzakaleni, kushuthi akafunanga ukuthi anabe kabanzi ukuthi kwenzakaleni. Kodwa nje uyazisa ukuthi yena ne-girlfriend yakhe they called it a quit, abasekho ndawonye. So kushuthi vele usingle lady usezoziphila impilo kuba singili. Kodwa ke phela mabekhona abafuna ukuthi bafake ama-CV bangayifaka. And futhi ngibonge ngoba nabanye bathe bangena bamduduza ukuthi akukho okungapheli, kuzodlula lobuhlungu adlula kubona okuzoba kwesikhashana, kodwa uzophinde futhi amthole omunye azophilisana naye. Yabo nje bamduduza. And ngibonge nokuthi kanti vele yena impilo yakhe ubengayibeki in public nalo wabephilisana naye owesimama bekade ezwana naye. Kodwa ke ngoba sekuthe kwaphela useyasho ukuthi ke lo abezwana naye sebethe bahlukana. Hayi ke into enjalo ke bahlali ziyenzeka ke noma ikuphi noma ikubani kuyenzeka lokho. So yena nje akaqine, uzophinde amthole omunye azomthanda or ozomthanda ngendlela afuna ngakhona. So simbeke nje emthandazweni ukuthi aphinde futhi amthole omunye ozoba right for yena, since ezibonisile ukuthi yena uzwana nalaba abaka uzothini uzwana namanye amantombazane. So ke ake bahlali injalo nje okungapheli kuyahlola. Kodwa ke angabe sebeka lokho vele enhlizweni ukuthi kuthiwa ongapheli kuyahlola.
bekuvele mawukuthi bekuvele kuzophela bekuvele kuzophela kodwa futhi uzophinde futhi akhe obunye ubudlelwane ozothola ukuthi mhlambe futhi bona buzoba much more better than lobo aphuma kubona azozifila ukuthi uhappy so nje asimthandazele ukuthi nje aqhubeke nempilo nje abe strong angaphela amandla ngoba phela ezinye izinto ezinjalo ziyazikuqeda amandla uzizwe ungelutho kanti wena uright is just that nje isimo esithe sakufica empilweni qhubeka nje nempilo uzophinda umtholo omunye alright ozomelana nesimo nawe ongasona ngoba ngesinye isikhathi singaforce izinto sithi siyathandana kanti khona lapho kuphambana khona kanti khona lapho singahambisani khona or khona lapho mhlambe idalwa zethu ezingahambisani nako we understand so impilo nje ikonthi ifuna ule kuyincengile uthandaze uqine ube strong kukho konke okwenzayo mina nginethemba lokuthi uzophinde umthole omunye ozomthanda ozokuthanda futhi ngendlela obukade ungalindele ezozibe ngaphezulu kwaleyana ophuma kuyona ngaphezulu kwaleya ethi yakubulala inhliziyo soke bahlali vele nje injalo lempilo nani ngiyacabanga ukuthi niyayi-understanda futhi niyayazi ukuthi impilo vele zomathandana zinjalo zihamba zihambe zibe nama-ups and downs soke nje kumele uhlele uready ukuthi into enjalo iyenzeka empilweni soke bahlali mina ngicela-ke nje ukuthi-ke ngehlikele ngenzasi ningakhohlwa-ke ukulike nisubscribe ningifollowe nikhomente bahlali ukuthi nina niyibona injani indaba yakhe-ke usisters uyoliswa njengoba phela manje esethe awuzwe nami sengithi uyoliswa Usinazo njebe esethe waba usingle lady khona mhlambe ofisayo ukuthi athi ukuya ngakuyena or kanjani bahlali ngicela ukwehlikela ngenzasi ngiyanithanda